Yesu tukuinaweza ndivyo karibu katuuza kugira tutisenge Imana Imana tunisiza Mana data wa twese ugororoka vyagiye aheraho mw'ijuru turagushimiye cyane kuri Imana ikomeye turagushimiye ukugira neza kwawe turagushimiye kubona wadufashije Mana ibi byose bikagenda neza turagushima ko kuva mu nteguro wabanye natwe turagushimiye umuryango mwami watugabiye umugeni turabasabiye umugisha Mana ubaheza ubagirire neza mu izina rya Yesu Kristo abari gushishikara ukura bari gushishikara ubagirire neza Mana turasabye ubwiza
cyawe ubana nabo, ikiganza cyawe Mana kibe kumwe nabo. Warakoze Mana ko wabafashije, byose bikaba ku rutonde. Turagushimiye ingene twakiriwe muri ruriya rugo. Turagusavye Mana umugisha w'Imana uzobururukire, kandi n'umwami muryango wakiriye umugeni turagushimiye. None Yesu urashishikara kuduhezagira, uzotugirire neza. Turasengeye aba bose Mana bitanze kugira ngo uru rubanza rugende uko rwabaye, izina ryawe nirihabwe icubahiro. Turasengeye uru rugo rushasha, ubagirire neza aho bagiye gutaha. Ya migisha yose babasabira turasabye mu izina rya Yesu Kristo izobakurikirane. Turasenze Mwami dusengera abantu bose bahagaze, ubagirire neza. Yesu Kristo wakoze, turagushimiye kumukoresha, ko wabonye Mwami ko bikwiye ko yongera uyu muhungu wacu. Turagusavye ngo umuhezagire. Abandi Yesu hari aho baca bavuga bati akazi karaheze, ariko wowe wakoze igikorwa gikomeye bagukoresha. Turamusengeye umugisha w'Imana ugukurikirane mu byo akora, uzobukoze Mwana. Ibisigaye twese turabasaba umugisha, kandi aho tugiye gutaha tuze gutaha twese dushika amahoro. Abaja kure n'abaja hafi, mu izina rya Yesu Kristo ubasiga mu barongore mu nzira, maze byose bishishikare mu rutonde. Urakoze, turagushimiye abantu turangiye, urabahezagira ubagirire neza. Turagushimiye kuri protokole, turagushimiye ku bagize serivisi bose, ubahezagire. Urakoze, byose rero tubisabye gutyo twizeye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Mwese mujyane umugisha w'Imana.